Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulip, au what you to go ando talita na parong ng Mbula FM, balitin na bantuan na sir. Mbula FM, number 2 and set. Ni sambulu binaka, si koyongo na pole leka ni nonde tutu ko na mbongi ndai. Ndai tiko na ngaunongo na matambosi ni suka ena nonde bonua, ni kena boy dur na bibi sawe so, ena matambose, ena rawo ni na boy lebutaka na vika rawati, ena matambose ni suka. Waretana bunlewani matambose Graham Clark, kina komiti di palimenti, ni sasanga tiko na matambose ena kena tosoidake na vika rawati ena mba kiongo. E kuriani na numtel tingana non rambula na dui bubale karasema kina matambose ongo. Milioni po milioni lavo e lusitiko na bembaki ena kiana politiko mai na sasalo ni waitui mai bunotani kabaka umai kina nonda bunua. Waretana ministani ngoli semi kurele besau ningo endo na ndendre so tabutiko na ngaunongo na ministry. Waretaka kurele besau ni ronan rau tolu sangabul korona milioni dola e lusi ena ronan dolu tinikaba. Milioni tale po milioni e lusi ena ronan dolu tinikabitu kena mbak sauti. E kurieni wangatagitiko na beka e buli mayongo mai bunotani mesotaba na ngangandre ni lewe ni bonua. Sa tomana tiko na ngaunongo na ministry ni Mbula na beba ngangai membaleta na yelo alo ka waritagitiko na mona libliba. Waritagitiko na yelo alongo endo na nasi ka kile kasa mataki ni binga rabitiko na balimbula mai lautoka kanga idemuria endo na bubale kartu ngandreba mertua kla na buni nona mailenga endo na ngwane ndramdrami mai na non rtu bubale. Waretana ministry ni sabi tartartiko na ngaunongo kena bubale ena kena wali na lenga ungo. E kuriena ministry ni na siang ni napakatakla na beka eso membaleta na kisiongo. Kina gito, sabon dita kay lima na kurnibuli na non ranaboitabi na sotsota ni Maritime Zone Athletics Competition kana boedurti ko suba ena singa ni mataka. Waretana matambosi ni Fiji Secondary Schools Athletics Association nindo nama kibogalevu na sotsotongo. Ia ena sotsota ni Coca-Cola Games rauta nindo na rau basa ang lukabitu na kurnibuli erna boitabi ena embakiongo. Ena tibutagitiko na sotsotongo ena lutulib meongo ena runa kaloko ena kabi. May dhabekir na pagleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri rauno na sema na steseni na Radio Fiji 1 kay Mbula FM ni pwedeng binaka. Sa Arnayana, oya wochonen rut kile bai buni moli kira. Sa aama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali bada penenu makaya macam na berdarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai bichi. Oya o labini Nambuli mana FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalang ko police matawalu susungemba ang bulabat may Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nang Dubai biti na bonga ni BNN.